Bardıq ısraf keçirdik emas bir. Şunday kişekende ömrün şu Kırgız'da biriktiremde baş ketken kişeken baldarın bar urpaklarının kolundan gelişince mekıldı. Ben suyun ne demeyiz mi? Evet, toğda tazalık. Görse omat gelgende ellerimde bir işenim bolganda bütbarlı özünün öz oңula başlayken. Bunda ben tamek tartam var, bilese. Ondalar hayra sal жүрдüm. Irgıtayın desem hiç bar taptaza, невозможно ırgıtsa. Ama kıynalmak. Taptaza, şunday. Adamların madaniyatçılığını aytın. Alay. Konoktordun madaniyatçılığın. Konoktordun madaniyatçılığın. Biri menen bayağı kimler gülü uçuraşat eken, badalı gülü uçuraşat. Men tanıp kalgan okşat, men kirip berip alsam kara şoranırdadı, özgöndü kelektat деген. Kança mingdеген kişiler. Şunçalık tazalık boldu. Anan bizim yaşlarda андай mınдай деп колчулук бар да, саламатсызбы баба. Любой жеринде Алайдын ошо Гүлчөнүн Любой көчөсүндө ошондой учурашып, bir başka өлкөгө келип калгандай болдум. Бире беришин укмуш жасаптыр. Куманжан Датканын эстелиген, Алымбек Датканын эстелиген кылып туруп ошо жерде панорама. Баягы биздин Асанбек Төрөев аксакал жашаптыр. Баягы намазкана, укмуш эми ал жер. Ал жердин тазалыгын айтпаң. Ал жерде жүргөн жаштардын, адамдардын madaniyatını aytпаң. Bir жерге өзгө omат келиптир. Hiç мынан bir жамандыкты издебейли деген эле ой калды. Шунчалык жакшы болду. Исрапчылык болбоптур да кече ойду. Исрапкерчилик болгон жок. Бардык анткени не болсо да адамдар өзүнүн важныйлыгын, буга керектүүлүгүн түшүнүштү. Көп баягы калпелелер дагы ойлонуп калды да. Кыскасы söz жетпейт, шын айтайын, сөзүм жетпейт. Ушунчалык рахмат. Неме баягы райондор ынтымагынан лидерлер келген экен. Канча адам келди? 40 кыргыздын адам немелер келген экен, мүчөлөр 40-50 болуп кетти окшойт. Ошо 50 кишинин баарына уча тарттыңарбы? Почти бардыгына тарттык. Бардыгына тарттып коюмду, мен каякта мен тартышты да. Жо эң кызыгы эмне болду дебейсизби? Эми булардын Çinüyaka şöyle kişiler hizmet kılgan eken, şu koğumlarda tüzgönde aktivine kaçkan aksakal eken de. Akışı gelelve de özü, Bişkek'te oturan. Libo iştimi tekte, sözdü, mağam nesi çaktı öysbe. Bunda hem de lota az yaptıran, Çinüyaka şu komandı ayet atattı, Bişkek'ten komandı atattı. Oşan neytken de yığılvat istedi. Siz elge daha tüştürüp koysanız, Çinüyaka Abdügaparov, Alınbek Tatkan'ın tüz tukumu hazır dez solona baylanıştı. Bişkek'ten gel algan çok geçe. Gelelvadi, biroq oşol yani ulusu da yaşından. Oşol aksakal çındığında ele gösterme verip duruptur, pa telefonu. Oşan barın atkarıştı. Baldarı, inileri, büt. Birele barıları mesal жерге böğrüsü dele kaçıp etti, jorusu dele, karavağış dele kaçıp etti, koңrat dele kaçıp etti. Her biri kimdi kim konokta atkan dele bilbey kaldığında kıskası. Jalpı Kırgız eli, bunda bir sıylaş elde. Bakalasa hem biz tilek kılıp koyduk. Bir jakşılıklardan jişanдар abdan jakşı başladı. Tazalığını aytmang bana. Eldi madaniyatını aytmаңыз. Kol önörçüler boyunca aytыңызчы, кандай болду? Жана шырдактарды көрдүңүзбү? Шырдактар жакшынакка бүт бар эле. Эми аялдардын темасын мына эжеден суралчы. Шырдактар укмуш болду да кече. Алайдын жана Алайдын кол өнөрчүлөр бүт Кыргызстан боюнча кол өнөрчүлөр келиптир. Мына Кушанова кече келген экен. Муну коноктор жөнөтпөй коюштур кече. Жолдон кармап алып достору жөнөтпөй коюп, тойго жетпей калыптыр.